Pardon, the Samsung the dom apen pineng me talk show on 6 to the Constitution of India and autonomous state name pineng me ke inde haro ke thomra inqora dilo haroi thomra inqora pilo ngachi tongdun panelist bang dido indo panel deli bichini depo aprang singili dum kan ye bake ake hai sir jai katha retired IAS officer lapen non alali APHLC a president am de ko hardom agero pipat pe gosor na le fating pe kemang ko kilam ko apen adun dudla Vice President akai Sir Rajesh Tiso alang li APHLC long nonamat dunme fuat pusit deng ngomlo nasionali pandare pating pen kemang ko agero pipat pe ado apen adun dudla Sangpi Rila Kam Sapi alang li APHLC long Women Wing in charge lo Secretary in charge alang li pandame ki papen apot kilam pen ningarong Madam apen adun dudla ngili arbina kani la hello alang li Majen Timung alang ni APHLC long treasurer nasi peneng we la ke bang pia panelist tum sendiri tum lam cithan cimu ponji nasi kacithan ka cimu ponji alam di bang la hello peneng we ke burning issue sa bang ke kidam tang la bang so cik lo great proxy army jasebet di Mahasa Autonomous Council Revenue Department pen ke pang dakon la ke khere nangji la pen elama ki pen cheng lo long le elang bir be nangji labang so kemat la depan kita pelapor revenue department atu labang so pada long lep kha matha parsiksi long asuk kali dia tu empat di masa pita me mar kita me jimina ka pita me lapen garbiti tum tame haladak jong si dol travel ari somar ba asar mar kami lapusan Cepangri kok tempat dokok program pe long le arak samangke ada kita tapi long le rights le ke long le lo program te voting right da automatic avile kasi labang solam la dak ngi khanje family apransi akira sarje katha pansi apor ko lapen based on labang soja kong ko napen sikilong ma alang li pen khatmot ko nili alang li phat 6 schedule ateng pen alang li phat nili khatmot Nadak circular na pala ito masih alang ni pensinon lang content po circular lah hello jo notification to in order to preserve protect the land of indigenous tribal people of the Mahasau district and to ensure non-alienation of indigenous tribal land to non-tribal. The Dimahasau Autonomous Council, Haflong, is pleased to order that henceforth person, male, female, belonging to indigenous tribal community, if married to a person, male, female, belonging to non-tribal community, all the rights of land as tribal in the district of Dimahasau shall be ceased. This order shall come into force with immediate effect. Kasohiabang Secretary Revenue, Dimahasau Autonomous Council, Haflong, 17 June 2023. Daban ke ipu abang lalo male and female ku pinso tunda bang akhei fan tribal kaliatom fan ended lo te alang ita along le jata bedet ko lapen arloso bang atunta bang akhei atuma fan Cepangri kok lo pula dan te along le pela jata bedet ko angi along le kawelo pulam te ahogalam lo lage voting right vote ki PG apan raja ko bedet ko kuson si alang litu di Mahasau pen order pilo. Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council tak klaim nangi dolo data non anda klaim tekkalan nilitum kachini ke Khasi Hills Autonomous District Council atum silam eplo lapen Mizoram ta government pen masih opinion law la son silam lo ta chubinam tang mana ke governor bang suhi herek pusitu laan lo gitu lapen non ke podunde ke itum Karbi Anglong na itum Karbi Anglong tak klaim
kapag prang nang iya tumlo sa tan non tak klem ke kelan la soalan Lapen laso di masa pas dia perang, abang so aron ketiap dia perang, kasih his otonomous council atum klaimnya dosa. Kasih laso bukan lagi. Kupilo puy hala tum si kamat hak pram jadi laso mah ada tum si six sinulat tengpen, kecok lima perang merta, nang klembom ben apa sih lang itu keprat jadi laso mah, laso sih lagi patah. nili ke sini ke kasih satu rumah ke klaim ajir ding tu hoi lo ni kan krep po bag do tan lo la ke klaim tan lapen halo su ki ching ke la allo mat pe pas pelan halo wan so jen nang libom lo ke ching ke cuma ka tu bang ke klaim ke ching kasih tu bang ke klaim ke ching ke tribal population do pig nang ji lo ke klaim la ni kan thom kep apran dan si la tu CEM masih award ki pilo e dona bang asomar bang kretroxido apenan da inolvet apiso da inolvet la sona tu bang kretroxido la tu mansi award kipi boxes kipi la nikam pomke para prang la claim lo lang itu la pen la pige non pige cuma ngatu bang council pen masih allo masih selam dia tu ke cia tu mapan ke do arluso pun hapin so taman kupe arluso tu anke arluso umat ni cuma piyong si tribal piyong si non tribal tu ampan penan do koklo pulang de alam li ke non tribal tu ni ini ta patriarchal family ke di apenan akur si chen ni ke di itu karge tu dalam pula rakte ma lapo o si apenan akur endo pulo tante alam li Dr. Chakrabarti Gupini si tok na ko ke lapo lagi automatically alam ni khasi gali dia lo lapo si alang li long li lapen voting right lapen chapta trading license lakado ita long le usan si choma ngadu bitik dan lapen le Mizoram ke la ke chune tu ke dam ha nikan ke thom prang ka julong ke governor ari deng si tu governor so hi gerek ko helo Kalau kita pilih kasih laso ateng, aron ateng ben itu melang kamu program ke six sidul kacit reserve, pada six sidul lah bangso aron akipita ateng ben, keklian ke kasih prapcek, lihat sini ateng je, nah itu. Kalau kita pilih losan nang long waktu ko lasinon adum, jadi rajas isu along sudah po vice president, nang lijung ben kamat babangso asik sidul, ateng ben non di masa otonomas council itu ke bangsa aron selam deh. Ante di masa ta sidul pensi ke cari lo, karbiang lo nasi sidul pensi ke cari lo. Tante karbiang lo otonomas council itu kupi posisi ke mahede. Tuliram rong hangge de, akai sarjaya katar pan arboretum lo, kang cek tibur ke teng ke haide. Stame non laso aron kaselama ke kupi posisi haide. Nah, yang ini deh momen kita. Laso bukan milik sendiri tengok tu di bahasa otonomas council itu tribal asupi yang si bande lapen tunjuk pula deh along leke long lele laso aron bang alat lain revenue department pen kepangga labang mimpi kalam lo lasi non itu dah kami non otonomas council itu Kupi pun haide tu. kopi posi claim theke hal agar di bahasa otonomas council itu mege claim thekse ladak itu garbino otonomas council itu pilo claim theke lasi cethana nei sida aki jutsi bangke itu garbino ram da kachilo nei bang hello hala council ilito ma garbi itu council kachari alida non kito bom MP MLA la pen ke ABC ba CA mato ke thek si bang ke kunat pensi ke claim ke panche goma hala bangchi ni luar ron bangchi le betul betul lasi kunat pensi ke claim si la bang suar ron bangke itu ke claim pun nak pacok ya tuma lasu bangchi ni lagi ala lu chi de bol isi lo hini bang ke la hello ala itu non itu bang ke national political party lo jadi national party BJP ke national party kata beda sini lo ala itu pan high command atum si kaita sakche kok hen itu apa High Command atum kupi magipu hala so teng si non kita bom council CM yang ke arjuna ko lama si ajak kalau bangso council lo amin thang ke apa
lapen ami thang long ri ami thang te la pham kimi sem ka chi claim je pham ba ka tum claim thek the lo lapen claim da he de no claim ji bom da lang tum pham hai ka man tum sikar ber che ko lasi non kar ding no ra tum ka chine ni ba ke ini tu council ong jong si ding ha teng be mi thang the pham ki phir thik ki charai kong ji aja kong jong si semar ji ta pen char jak ki ini thang long ri si ki phir thik ben charai kong ji puro de itum council of national political party elected atmo pham da kan pachari de la national political party atuma bahai de ni lalu de ini tum regional party jong si high lo de itum ini hanga link ben da council of itum ja ko mate 6 du ja ko de itum chicken no non di mahasa tum ke claim no ko sam tha di mahasa ka ho la ke national party la ka BJP lo eta hala tum bange isi bange national party ke kupilo alag tuke here repeat da pang de bolar golo saba claim de ei tuma council si am tuli ram hana claim de jo ni pui bagi alang jong si ja kong thi wa si ang hin de pi ga si itung patient sa lita man ke ni ga chitin ta khir ni alang wo si ko da hailom da mo na bare alana thi ni the la ka te patient si phat ka here re ang thi jo chok chi de ji abi tha khe ki misera phat claim tu janing ang hin bang chi phat hai nai mati lasi alang kita hala debolar golosa sam chari uta debolar golosa ta lag doctor kali hala thang gali la ohi to pik bang kuda gali ta lag no doctor ta degree kisi wan malu mati ta lag people tu nira ngam pe mai ni lasi chari tu thai si bangi lasi high command de tu pele lag le claim ni claim hai ni bugali alang mi thang khe punching mo nai la halu lasi itum ini hang teng bejo si claim te kami mo to council of regional party si chari le kan ko lahelo ni kisi ala alo ko de itum claim hai ko Kasi non alang li pene paklar pong gela heno la non ke do bom a government atum gasole tulira mo han pan chenglo tim kar bang lo atum pan ke jong hele pang ni sita atum ke national party long sito ko lo pot hala hai command tum sila tumane bung ha to ari ra la pot atum claim hai lo usi alang li pene ke thanga kasi agero bilo non rajan timu apa ni kajukan tum mangala helo karmiang long ta BJP lo NCL ta BJP lo sta NCL bang ke bang pas ya dalam soalu ini karbiang lo autonomous council tum pi pas ai dia imon tu bang kapire mas tuliram lo kan mate MP orang sing di tuliram bang kapire mate bang thong bang PML tum tong tulira imon tu bisa sama bang kapire re ma la so pun thang kali anta atima budak thang asik situ lo budak thang autonomous council lo kopi lo ka cepre kan jadi kan keklong kan thang ka cepre kali la so pun thang BJP tum kopi apa lo claim ai dia la pen claim ai pulo kan de kali hin pen kopi lo ada la tum civilization poma mate cari pom poma la so lam nang kita Akero pi perfect lo nili ka chitia teng pulo te la long ne ron chat kali imahasau ki tu chari tu ning tu la pen tu ram rong hang ke chari tu vek nei na da tim kar ke lo tu chari tu vek nei normal hal da itu thengdam long ki che so tum ba inut ta hada ki thur tu na ba we kali ba ki thur tu na ba we council election non di mahasau tu hada dakar biang long kusina tu pa thur long ma laso putha padang na effect na puta ka pire tu lo tu kopia posi hiri lo te ba hala tu ke ame thai autonomous na baso jitu ni ki 6 tu aro na te kasi kachari ji phase ma ka boli lo non itu thai long non 17 June di lake long ne rom si ba ke aku komani non tribal aro so tum jong si non tribal sa panjong si tum tribal aro so tum dolo prote long ne aro ke lake ipelo kusi bang hara ke parai delo ada order apa pass delo ante lanam sana tudiram ram hake nani jong hes sana posta room seda di nani ke sana posta room je main tago le chikrong ke lapen ipi sabsi phana na to ni dar ma mata phire dor de kusi pure talla kali nani makha tahai isi amiti roni tu theglo video de himonto ta rohang lo tuliram ta himon sorma lo ape na ko sorma ta rohang lo pula ni choti ni lasi Oh, lagi. laso te pulo te latum kamat ta konsep la pen apu tar long ke karbi la pen ke cia so ta ijabe lo si jambe lo pusiaran ke kamata apo si lo mi pelana na si peja na jolo pulang we
lagi kini dia kamu lagi Charlie tu tha di mahasau asia malo tim Karbi lo tu cithir rak lima rak ni lagi lasi long lege dake alam ni putulo punelo akeli tu kok pokedi nasi long lele mahang nge tek tulang ma ni lasi long lele akeli tu kok pokela ke cethalo ne pin alama diho ni lasi kiver te ka polisi tho pini pehdi lage kali lo lagi long lege tumke momota nang kam tu thelo la so ko anna kido 10,334 square kilometer la se to job lagi nong la anna videlu lasi di mahasau so phana ke chorubek nahi di mahasau autonomous council phan chorubek nahi lagi asi Charlie tu tha la pe sorma ta ronghang sorma lo ko song ke lage chok ki lasi ke che so tum phana tum istivel lo ko bagian anu tu matha nahi lapen constitutional ting pen lake valid kali dalu sidul ting lagi Dokter Ipar Bilo Rajan Timung lapen non ni dinam support bopu sangpi di takam sapi nang linut women winglong secretary in charge lo nang li suar dulu lasi KRBP ma lapen tribal atum suar dulu nang li kupilo gepor nang li supi jongsi kaprek kece aso bhandoko bihari bengli bhandoko polodan ke nang li laso putak pilo komenti लोग एसीवे लो कदो का बेटा नीली सुपी भंडा एसीवे लो नाली सुपी भंडा एसीवे लो कदो का बेटा भंडा एसीवे लो तासी नाली सुपी जों से लसन दे पुलोना नाली कोपी लो के कोई लसन पुटा कमेंट कोपी लो का से थान को रात बंधानी का akhiro pilo lage burning issue la so topic bang lage arjing pilo mantu si so topic ta ako ini tum tokso lo bukan tulang mako ase nilihin kan ke la puson si kupon dako la pen ini tum chini lo na aruso atum niliso pinon aterang hemau so pinon terong hemau so pinon lake kensa apanjong si gedo lo donte long leke ciri sikali ek 1 inch cita long le lo lake pipen lo lake ate non dima hasau along bangke alada secretary lapen revenue officer alada 17 June 2023 arni alada just sign on allocated disar alada kengsang asu atumapan dima hasau arlo sotum dima sa punon halada inglong akhai ke ana tumabangke kengsang asu pan dulute long leke lake e jet tapi pelok lapengke amin hanga ding la talake akeng sang pen asumar tame dolong de lugu chepa pas edlo to chirok tong na arlo sumara tum jasme ta tum ning chipi pontha athema lake ile tum kachini ajakong dorat do pot nang khai ching honduk pulo tangte nili betha asupinon ha terong hem hang chu hem asupinon lake consideration abang ke awelo laki ilitung Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim vet nang gi aron lo lasi kadto kawe atum sa tami laki ken sa haphan to ajat do ri laki do ta atum ang sa tami tapuson si awar sai bang ke laki cheto roku laki ilong gi apang gi laki bilingo dena aku dak isya kenang so jadi karjugang tumang dala hello non ke theglong practical ke theglong ka charam dala son hello long le jasimet ke long dia phansi ke che atum ke la jasimet inglong akhe thum phan ka che pangri athema long le che pangri lo prodang te long le bang chiraj lo po dak pensi bepar biha claim pensi Muhammad Khan ha Bihar puno West Bengal puno Bangladesh puno kami dak penglo lapen ong tu ka kesa manggalan lo Karbi lapen tribal alo soto mangi tidikang ro tiki che tu lapen practically make mangi te kono alam Nasila song si Tripura long talan plan bom si nona bangke Tripuria khe tum tame non bangke minority song si to poglo lasila bangke non nangli benake than lo nangli inu ta leader pulodan ke nangli so pinot bai tu masuk pinot la song de pulodan ke do non nangli hang pulodan ke stame long dia rada bangke dakkan long de lo laplo nangli lapuno ati mala tage dima saw si tame bang 17 June 2023 non hela la alang itumke signature at lo keng sang so tum aphan dolok lonte halada ke
do ta do long le lo la pen long le tai check ta long le lo tang te ma tha parsi lo na Mizoram la pen de khasia tunda Meghalaya sitame alata long le la ke keng sangapan ke do tungan ke alada Shillong along sitame la aron patik pondal ke sa Mizoram lo ta aron patik pondal ke tang te kopi opposite Karbi Anglong Autonomous Council aki hai tuliram rong ha nangli phansi ni linona ye nang karju kopi opposite nangli la keng sang aso phan hai kopi opposite nang lada pe do tur pi opposite nangli bota Karbi avot kan ki hai kali keng sang avot ka sikke hai tu nangli la hai alam kan ning jeke chithrak tha la pen kachinia japong chipedo tha nangli kadu kawi alam nangli analyze pa me tha pipon ma ilitum akhai kenon ke population ta virbom lo la pen ilitum along leta nangli la kadu kawi 10,334 square kilometer along leke inchi sita kon ke kalilo non Meghalaya punon Nagaland punon Golaghat punon Kombon kon bom lo la sinangli la khet inglong akhai khan sinangli lang chodanji hom chodanji la pen long le pata ta pichoni la pen keng sang atuma khan la dak ili tuma loke ardo so tuma bangke do long le lo ke la sila so a question mangge lan si than bon bo jasmet long le pi long le ba itum constitution ating pen pili kolam di bangala lo itum long le long sabi pulo kan te ili tum dal yang cik kila ko king piang song ma kali dari gadi itu inghun long hem cik king long ne mati kasi long le bangke itu makenan so si itum political science kacali itum alget teknologi isia det kimji pulo te son pison ko elements lai ada kecengsi bangala lo territory government de ason population da itum donan de kasi population tabe bang kece panjang si Karbi pi tunda ino somba dodam de da dokote Karbi yang bomba ino som bonok si cen cedo lo te ala itum apai bangke itum jum de produksi cedo su toto kasi lason auda ki papas ke akiro pipar pilo di masa termas council atau mata curu nangji tapi non nam tupino nang kasemet take Lamdon aku tak itum ke ceng pen since 1953 1951 1959 lapen 1969 lapen 1995 2011 lapen 2021 labang so lamdon itu hurkimo ing capen nanggam lo protante jakong dipat kali ini tumpan jakong ke baci pula bangso kace song along bangke itu macakong dan tandur pen kasi jasmet lagi lamdon protante ekor puta pulo itu agreement puta pulo government na itu labangso jakong mucot lapu son si kace handi polong itu aja kong nang kendur pet atau pet lasi laso puta kopia posi itu lason kace plan nang ko kopia posi sorkar ko wasana yang dia nelia prangsia kai sarjaya kata masih hekpen hadur pola sopi ini rajas di solong nang pola pen sopi rajan timung la pen sopi kamsa kilong ni nang lasi kopia ko salason government ko masa dia itu malija satu mungkin tek problema bade high command alam bicara joko no laban produk ekor kasi tolong itu ada bang Jepang gudung dia itu Constituent Assembly debates along Amaksi Harupre Sirkebra Sirkeb Aningkan ada lam ketan no tribal atunke la non modern law modern ahud aron hai hui bang adet hai hui ke anaron lai hui ke nang khek dun dik nang khek aluki lurcha ke nang khek nagar chini dun sumprung la pochi siksidul la pan silam pinanggi purahi pu amat siksidul silam pitu detta siksidul aku chini tu tedet aku kachini ji ta bor itu tedet election high lo de choklo pachukai ben election high lo de choklo pan ma tha turong amat aron ke thek nangi la bang ai buji ye det pen pot haro presir kebra hokebra ke thomaning kan da Assam government bang nang impose that Assam Land Revenue Regulation 1886 Assam government sinang bibor idet halabang sohot ilitum a CEM Horsing Teran lapen chairman ke CS Teron arukom lapen ke advisor pi ne bange lage
Janardan Pathok Atumlo. Halabang Sohota Amit Karbiatu Longlik Pata Kacheron Aron Kechewar to Jorsi Assam government bang nakip bibor I aporsi enun tudem nakip bibor I talar nakip bibor I pulo atema sik sidul atengke nang bilong lehala nang bilong le setala tung nang bibor I de amat deng dul bor I de landa asor hang na pupede la lo ke chok ke hala sota lamdon le je tokte sita o jirpu ke o bondu pulo mene o ko kai de pulo mene la son ching vai la ro kong lo amat si hala tunge chini lor no mikir opora apor la tum phange chata biul ku chini der no amat nang bibor I der lo number 1 lai lo la pen ke son bange haro krisir kebra pokebra hinia dingkana mat lo council interim body ke bia hut interim ko alam le pupi sita interim lo lake interim council election of pin me sigetu hala sota bang polo ne pin ne ke chia so dom pan member pondet Janardan Pathok amit amat alam li ke dharma kam sige claim pur sige ban amat alam li politics dan claim dun wrong la pen ke council and deputy chairman ang mandun det la hello ke sikidol kapi puk ching la pen ke haro kresit ke bra ke kresit ke aning ka ko long lia ron silam nang gi puge dolo hala paragraph 3 long amat kasilam pia bangela ke karbi inglong arat bangke chirai nang ya ron silam nang po amat bange haro kresit ke bra ke kresit ke aning kan ke kici atau han long li pinang ji paron abang silam surong lata ke kacamata ke jalak piglo muse mata lo bod long po jalak ko lo nitum ai wong po boleh hai ke hai bom lo la pen hala long lita det ta bang nan ci rai bom lo la pen non an ke bang atum omuna tang ceplang tang lo po an ke haru krisir kebra pro kebra sir ke baningkan Autonomous Hill State APHLC tu ban lo amat nan ni pulo la Kongres tu pudu na la maksud CS Teron Joy Singh Doloy Soy Terang Dhoniram Rongpi alang litum la pen Joy Bhotro Hajar alang litum pulo itu Autonomous Hill State nang ne itu more power si nang ji pulo amat na more power ke hang dun hor amat less power pincong tu deh halada Paragraph 2 subparagraph 7 along with the approval of governor to bracket our law tablu to thought no la da aman non ke law ta silam ta itu ninge hangaten ben silamun governor aning nang sikroy dun dite nang silam nang le governor pule de la Assam chief minister nang sikroy dun dite aron silam mun e kun plan dude la de la ke more power to amat less power ke om muncak, pamat om ini muncak power si bantu dan. Angka aku 1995 aningkan. Data itu Autonomous Hill State sih ke hando, lapen ke hando, lapen parti mata ASDC pulo, Autonomous State Demand Committee pulo. Alang itu sohidun pule lo. Kado we bangnya mesen lo, asal kapre ke hino kaman kahe non nei ke la long liaban. Hala paragraph 3 long ke transfer long le dar mane ke chetom han ke jong he se ta long le pi long le pala hadak do long la si akista si timon sawian akis la pen Mr. D atu case ka cetan ha high court along pen supreme court along ta la transfer ko alienation ko hobdo alam the ka videt pen aponsi alam litum rem det lo ke chetom han long le pi long le det lo amat ASDC itu muhut abang mathadun krang cini yun dedet lelo amat hala mikir okora po karbar do bong lang lo pujo amat bangke close polong alienation of land po ako cetok dun sudet amat non ke kecil tu mananda long le pimi malam non ke high court le supreme court le itum dam kita case ta high un elu non ke ceplang lo bangke lage ASDC atau mahkamah bang an ke aku lancok takalilan kaita more power ku UPDS tunda more power ku lelo ke hangke autonomous state laban more power ku lelo amat more power ki en hod bangke paragraph 2 subparagraph 7 lake
council apunta lagi, autonomous council apunta lagi. La election ka pedo aron, voter list ka silam aron ka silam lamang ke. Amat UPDS tum ka sohido na bangke, nitum la bangso ajak kong ke nang nilu. Assam government tum le right that not Wikipedia that. Yeah. Ke angge more power popo, angge less power ako. Om mucot ajak kong pulo, om mucot ajak kong en muncuro. Angge ako 2021 aningkan September clear ni UPF KNLF lapen KPLT mana ni tumpen aku lo aron London cetok le lo MOS cetok le lo lata more power le lo lata state autonomous state ason lo amat claim to bangke council election ka pedo lapen voter list ka selam da Assam government le cerai det non ajak kong ta nitum na long pen pon det non lapen ke council administration ta Assam government le cerai det non pu 2.9 na long cetok dun tu det ye alam ma ge la ka ce plan I akike ilitum alidar tu elected tame elected kalidat tame hilikot alidar tame hilikot alidar tame alam itu arona bang Charlie ledet cini ledet lalu alam ke tenna ye lasi non itu APHS yang monta aron jom si tum ningje je asam ason kaprek ningje pensi muni tum ani papak deksoy akam claim chot pulo te tangte mo ili tum ta election hai det son atu ke non tulirama te go je plan tu legi ke lam legi Akhirnya pilo lasil nang lihat teng pulo tante aron abang cali pamene video satu mari lamen rat atum aka celang nahi akhe constitution ye pak cenam lok Indian constitution ye pak cenam lok ke tharu ko bakse andi sik sidul cenam lok pulo tante ipak dan jonge sudah suding ni bakse andi itu cupang rumpe nam lok pulo tante itu mat ali tu uji lah pakai lasi komen sisi ni nang encot ko apang si rajan timung long sendiri dapat ko labang so MOS ba MOU puno lamdon ekor kacit to kalau keceng si bang kala hello asap si government tum nage thak itip amut pipele than pongli bidigan lipe keceng si mo pen pulo deputy chairman invited interim council number 1 ki chok chilo number 2 bang 1959 long yaron de Assam Land and Revenue Regulation Act pelu chok lo thoya jolong le ro number kala 1953 bang si Assam Land Regulation Act hala bang pelu dum chok lo lapen 59 hor bang ke lage land transfer of land Mikir Hills land transfer of land act 1959 tu selam dan lo amat kecil tu hantar long le pimi Allah selam tu deh kalang lapen usah aku dangsunan 1969 hon ke hempre watil election tu teng ne jaldi lapen halada more power hangom hut gopen pulom with the approval of the governor Pujapuncho lasi 6 schedule as it first enacted along ko itu purdam pen lango te dakto kalima galang de 6 schedule keselam ke ceng siahut not amen bom not asap jelar celu kaselam ceng hot ke pincong ceng hot na itu 6 schedule purdo pulang te it first enacted poloke la paragraph 27 jongsi bichunji pulo kante with the approval of the governor pulang de council pen si papas de lo ci papas de itu mah kamu governor panggil kita mepa kalau sote pulo kante angko non mage 6 schedule as it exists today walau non ke do boma 6 schedule long itu halaga phar pudam lo pulo kante paragraph 27 along 6 along nam lo de with the approval of the governor pulo 7 along lasi lada cakong ngace baru asap sampai se rodun bomlo lapen MOU ASDC atau kaca sign hut kela lo with alienation mate transfer of land laso bangke hadak jokun choklo lata 6 schedule lo transfer palam te masih ave constitution lo ke a question masih ave lo laisi lo lapen MOS 2011 lo bangke panchayat aron nang jokun lo lapen election ki padu lake entrusted to state election commission hini ada kong jawab ke udah lapen non latest kinamtang 2021 maternity lo di accord 2021 song trop atau ma accord alam don long kalahan lo long recap ipi
lapen council aja konkret DC bang sepidat pola lo lapen lason gutna kaprek itu kan aja kong nakro lasi komen ini tinggal jinaken jilada lasi lasote mulut yang mekar dia tuh ningkan kuan itu mereka pun ada lapen lason si alida satu tal lubong lapen rat satu tal lubong lah kote itu ningkan kuan sampai pembelakuan jangan kan lagi non tengah lo lapuson jom si tu ninja ko menon cipier lo ke bagi lapen asal ko ni baciru bicara haba som trop ekonomi to kota public bate ekrupa pe kutan kapto kabe di par biang lo ke theng ke som lo am ba mara som lo ana tunta upisi ekonomi to ba rana no piklang dane ujuni ripiklo apa tai patai cumi ripiklo kata Karbianglong Autonomous Council pada tim Karbianglong tu lasolam tim Cini serta iklan ni. Ama halasong pro atau pampu macam tweet halasong pro tu boleh kecom tweet kan itu. Karbianglong rat apa masih com tweet dulu lah tim Karbianglong tu kan. Nasi lason pulau tu lagi noningkan potrokan box lagi. Atenon already bankrot MBC bangkit je so tu nonton dulu. Next another not 4 years pasang dulu MBC election halas uji bangke bang nang dudun po bangke bangke po bang nang dudun po ningkan kep lo putih bang konstitusi ko atro to bang halas uji cerai itu akhir lagi ningkan kep mesti kan yang lo julur po lagi akhir lo kini lo lagi lalu akhirnya pilo non rajas kisu alang ni pengen lain lo lasopeng dambom lang pulutante itu makisung poge ko rat tum lubom lang pulute lata kisung poge ko lapen rat tum ta non kito bom leader sumaning wai bom lang pulute lata givir ke tekor non rajas kisu nong sedang tu po ini tu lasopeng lubom lang pulutante karbe tu museum long bichom sida jimang mo kijuk sige hala pina kumlina panasonsi opine bidang ko kola ke karbe tu mo yo kono ni kan kre point ko ya pi lasopeng sedang bom lang pulute yang long museum long bilang kok kason tu dah kekar bilo jo hu kali jadi masuk jeplang ke jadi mah pilo nanti ke mata so thai ko ke desibel ba lo hello ini tu apharan ba ke 1986 athi au be kun sa de lo bhang the kun sa de lo tapos la pen 86 april ko an tong mini ko an he ni hala so purni mo ba ke sir tin chap na pun mikalo ke thelong ko ta 86 athi don itu hang thek det pe no amar ta an ke thek no mate ingulu te council mate itu gar di gaben itu milong so thai farman ka song dia song ke clan thek long pa ke dili ke sidin ke thek long pa ke yes nanti 86 so ben pro itu nai kami kan ko dia terus council do cirai delo laben अभी ला तुम MOU जे दोलो MOU के साइन हो मगे हार्टी डिपार्टमेंट सी ला तुम जाको के वानो तुलो ला मगे हेडोटिक के दामो दाई साबे सदा काउंसिल में जाको वानो ऑफिस का हाला सोहु MOU सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को नामदोन के जितो तो मासो MOU मांगे निरिंकु जी बाके हाला सोहु जितो थोड़ी देर संतान होते मिशनजी कुछ सिमा tema compromise ang deng bang duko halsu compromise ne na ni bai bolo state government apa puno central government apa puno ta mera bang ke ka compromise de ti mane sipan sam de ti la halu isi ang deng ke ko tulong lo UPDS ta som halu dia sisi tu hepre kan lo uli de lo uji to long lo bulan sota ulo la sini tu UPDS tu ko ke ritum ke hepre wan lepo itu में compromise नहीं करो ताकि जुस्सी बने आपको UPDS तुम ना compromise ना MOS memorandum of agreement लांसी बिजु कोपलो लापेना ता आलो wan ma ke hino लापेना के मी मांगे के hino लोग काम तो मांगे वो itu besar ला maklar lo लापेना को तू sontro तुम हना को kita kan पछी टोपले लो sontro तुम हना को ता compromise lata alu pan ma ke lo mangke thekong lo lo kan ke lo kan ke lo ni le ke lo na mangke sip ke lo ke mangke ke che ma ti le la si non la sut nei ko se central government or state government tu mo ka compromise tu mo ka chi pang sam tu mo lan ka chok lo
itu ke lada milo ku ana matong make karbin mo maja ko bange jukok lo lasi no ki iprang lang chila ko mal tum si state government or central government han compromise bi bill uji halaban lo no lagi lasi nilitung dan dia mau orang apa ahok pe alam kepacini gantung bang lah lo pakai kecetan gantung bang lah lo ini tuh efisiensi itu pakai kompromis kok bang itu kompromis gitu kebang cilang bang oh itu ke Kartino Motormas Council ke 6 itu lah pen cari nahi 6 itu lah road pen council cari nahi lah so pen claim namko lah pen ke council long किसी ऐसो तो नॉन ट्राइबल तो भूत जॉब लोगे इलेक्शन तो लोगे लोगे नाम लोगे लापे काउंसिल पेन की पिता का सकुरी आम लापे के आरा तो हाथ पी लोगे ट्रेड लाइसेंस पेन दांगो सब कर के पेन लोग सो में सी पीएम नहीं हाला सो बात नहीं तो एपीएसएल सी पे लगे माके लगे क्लेम कर देखो सीधा के दामतांग आते si asitin na gopen along lo si kasi compromise bote lagi kijulo lasi nota itu mah council ke thang la lo ijut ko lo lasi la sote bote itu mah ja kongjong si central government state government apang choda studla bote mope lang kusong khasi lagi itu mah khai karke jute ko lagi automatic se lagi itu mah khai karke virde tu no ihi na bang long ne nang momo ihi na bange Depar pihak ke claim apa nang cerai enbo mo ihi na bange council sa kuli do anang cerai enbo ihi na bange election bulan jok to thai da doppi khaya lo council na election na thod lo elected no bang council ke kan sipan lo itu mah khai bo da mi so museum along si khai long sa Karena hobo ri karena itu na dule kuedi mo si citan bulon nikan koro chompia pige ene kabino to mas council itu me council ku ciparu kaji ke ciparu kalo melu no giwan kan no na so tai bote lasi celana itu minta pun celana lah hello lapan itu compromise na state government apa central government no compromise minta nahi lah hello dili pun akhirnya di pan pilot iso sango la penon comments yang copo apu ini pan pidingo jak mo comments ni arju dok copo la sote si da kong jiwar ko na klotan te la da akivir ke so pin so de le kivir ji kali yuda tum de le kivir ji kali ake sa tum de le kivir ji kali so alo tum ta nang biudum ko la si la so put hak nang di ko kilo ko so alo tum da tum tin na puma meg jar na puma ka che songa mo lo la so put hak nang thi hek me Freedom of speech and freedom of expression. Article 19 la itu constitutional long ikitok pia long along tin APS la ben as constituency LE central pencheng law itu la freedom of speech and freedom of expression article 19 na ba porhera chini komena la ben la women wing kising dak ejiapan APS tin long sa tami women wing kising bom nilipan atumita amreng constituency pen birta na pilo lasi datu ko bisa women wing sing ang etno point ateng la hello di nili puji ko mangi itu a voice la pen itu ma speech tang anu tin sa tamila a voice raise tang ko educate agitate and organize Dr. Bhimrao Ambedkar Tipu atensi nilikaita hangpon kongno meeting may along sa tami la itu educate nang ko isang topic do nang ko la pen itu la organize campaign nang ko la pen itu ki hang la pen ke kachithan kachimumbang ke siragnak nang ko non apor tipiglo itu makai kibir jiapan apor nang le daprang lo la si kato kawi sugar lu asong women wing do ang tami kurlo na emet prang na la pen pinso kachisong lo itu man tami kachisong tang do na isumar elong ri kachirai pom jiapan akhirnya pipar piloni la si suardo tum tame ahok pe kate somalo market ang sirap ng sito do na kukusi alam ni pila talo la pe kijutsia question lo lage no la bangso jasnet Supreme Court of India pancholo na ji Chief Justice of India DY Chandrachud Dom alangli pen ipang dakon labang so a freedom of speech and expression bangke lahelo jakong gipitu media tuman TV channel atau apa jurnalis atau macam apa itu lah hello nang tum government official tame majub tame government tum jok si claim jok si dia corruption claim mere ake no claim mere muni PPT be chenglo la pusol ke claim do ko pulo tambe nale tu peklang dak nang ji si
Supreme Court of India pen dipangda. Lasi lake Ahok pen dalam lo lake journalist media tumhan TV channel tumhan jakong TV long lo kusi lake nili pen Ahok pon lo. Lasi latest Ciklojoni aprang lo lake Jasimet Malayalam channel tumhan itu tum media one buat channel tum hala Delhi kecar bolong Hindu Muslim la bangso kecar bolong latum mage ground report mate hala dak kupisi kupuson si kecar bolong ma pula bangso a report ki endam amasi hala dak non rule bom a government atum mage a hogalam ke paklang ma license atum ma than pipet amasi latum ningkam ke thom lo penai penan ka fight Supreme Court lo amasi kita tang cikloyon rai bank cikloyon ya prang mage Supreme Court pen wardik kilo Ahok pe government tum ke claim ki chok che police tame majuk tame MLA tame MP tame minister tame ke claim chok che pulo tang ke hala ke claim chok che ba ke paklang dak mai ke claim government ke claim chok che ku jong si paklang dak de pulo tang ke labangso itu ma det ke ki chok lim a det man ne det po lape labangso det ke ching thuru ne det po lape labangso det ke labang ke pa phibom po lape ke dok dak ti sia lang ni be. So in order to run the democratic country smoothly, Article 19(1) should be properly implemented. La solama, la sini comments kali tu man enjot pola pen, la bang so sugang pejudiat po. Aprang si jadi sarjaya kata bang si hek pen la bang so aku tak nangli. No Supreme Court pen wardik pelo de karbiang lo konteks nan kilo. Ini तुम कार्य लोग journalism topik media तुम topik TV channel तुम topik कपड़े का तुम English channels तमें दो लपेन कार्य लपेन कपड़े का समझ तुम्हें चेंगलो लासो पटा लबांगसो article 19(1) इपी चुप पे media part media तुम्हारा नहीं किलो media atau pan ki puji ke lain lo ye lake four state macam Four pillar lah tadi. four pillar demokrasi pulo la press media jong si ingtang ra la buku abe dunde pen Ahok alam han kekede demokrasi a government ke pakran ibun it pulo la si ili tu mate ke demokrasi pulo de munit atau mulu atum aning ke hangateng si jari nangi pulo mulu atum aning ke hangateng ben jari nangi pulo tangte la si non ke la newspaper atum la pen ke TV channel atum social media atum anta ruling party apan ban dili tu APHS sing tang o por pomat nang ningje hai he pura ningje tu de la pulo de chok ke lo ruling party dame itu opposition atum dame itu makin chok che ke nang jong dun dep di masih lo lang itu heri redet masih lo la ane lo ne li kuang tum non ke lasi non ni dapat itu orang yang mengolong lasi constitution ate Indian Constitution Article 19(1) along kote ke freedom of speech and expression mare ini ke hangalam la pen nang lampi nang methang pen aja ko mane bidang ate pen nang di kumane ke claim chok sejat pulo tangte government la putka ile tum lam cepat coy dunong lam ke idunong la pen bidang ta former chief justice Supreme Court along chief justice ta pulo NV Ramana police officers tum jongsi government pen aki chok chia kam tame ajala sai tame adi cipidun pen tangka arom ri pen kain kam dun pulo tangte labang so a police officers ke protection ipe lapen government ke rem lo prote jail dam nang ji kusi la sedake police atu mase jong to sedame ke jong ke lage nang li officers tame ACS officers tame IAS officers tame nang li ajala officers tame MP MLA tame EMCM tame nang li karap so lo pulo tangte nang li jail dam le la so pada comment pulo nang Ahok mo media tunye open ba kaya nang jako gitu. Ante ma ahok alam si piklan ni. Lapen ni kurang aku lo itu karbian lo dalam media itu dulu. My meeting lo kita undia pran ini suppose ini ruling party tu, ba BJP tu meeting tu, ba Congress tu meeting tu, ba opposition ba regional party tu meeting tu. Kalau teh alam itu ini alam thing sedang meeting itu mah lapen fisik alam itu mah arjui mah kan cisik mekat kan dia ahok alam apa kan sarap lo arju highway itu tepin be
lapen abang menyepiklan pelajar itu dulu kali lagi cok cilo kiri itu nanti itu piklan teknik lalu pulau teh ini tuh akhirnya media penajoksi om tung arah tuh ke di sini dia sudah sini logo lahir kiri nanti mana apa kalau mau pakai piklan dah hai ini Constitution is above all pulo. Prime Minister, Chief Justice, Governor, MP, MLA, Speaker, Deputy Speaker, ang to napanda Constitution sih terundu. Constitution jong si jakong nangi pilo pulo tang nang mania CM, mania MP, MLA to, mania Chief Minister, Chief Justice mangkap. Eri nang jalan lama bilo. Sitame itu kilang naya mangke nangli karju, nangli keklem apa? Aron nanti mesikian memaklem ke rumah halang ke di kasih nanti. Lapen kumanya jong si corruption claim dia pulo tang te lagi kap. Eri nang jalan lama be nangli tumanung Constitution sini ada pulo tang. Raja sisu nangli ki hekpen labangso alam pilo kui. Karbiang long irrigation as a department of 1,000 crore bucks to sipon scam. Lapen kaprek a department of ka itu panglin dupik non for len along alam kita nak lo. Lason si hidup kita along li kelang. Tangka kacilong tu naya tu make la CME amatum lapen mondol atum tadu pusi biartali tuno lasu pun yang ngali pilo pi lagi Carbino untuk Most Council Department of Pen Irrigation Department is the Kemail. kalang Lapen Irrigation Department itu kaciklah baik nanya asai ke non lasot tay ko deh langsung ciklah beda. Kenapa saya kaciki adang the hidi adang the abim lang kabe sok ki long itu deh. Hal ada lang roisol itu tuh Pepsi lang hal ada ke kali ben di saya di patiki long ke langsung ciklah nih. Non nama kira sone kali dulu. Ahi di do ko cirikya patang situ coji. Hal ada irrigation scheme amount kita mungkin 10 crore 15 crore beli. Alam mah gila itu. Kasih kona sih rada ke saya katiki itu tak kona sih katiki kilo lah. Di kilo itu. Kanto dah ama tangkap koros des dah. Ama tangkap koros des dah. Ahok beda. Lang long lah beda saya katiki long le. Asal kasih do pilo kasih nona bangke irrigation department bangke tangka ke cukup panglin. Labang so department sila bangke pinjong tu deh. Fort Lane alam lagi, kado wet egong pro alam lagi, nonanda abis hana long lido vek nonanda compensation cenong lagi. Lapen hala kilong tanga tunta nonanda citin bilong jola. Lapen hala kilong nangi vek atangka na hokpe atangka long lagi. Lagi ladak Carbino Autonomous Council tundak cijok dulu report. Deh, council pen cijok dulu report. Genuine hala dak proper hala ansong tanjong sidak ahok beneficiary satun anjong si alang tum kasarbe teng yang si PG dulu teh hal tum te long itu. Dan nona bangke ada council tum cijok dulu apa? Non bangke long teh. Lasu bena posi non bangke hanjur. Lasi kelong le tum ama phanda council pen non bangke council tum cijok dulu lo posi council tum kiat nampo. Lahelo itu ni. masih case awal mu kelasan no legal term sa tengke itip jong si case register de lokon de nangli tum non ke BJP government si cari bom laktema पुलिस अपन अमेक की बांग की बुंग पेनंग तुम जोगी गवर्नमेंट के चारी कच्चे लाडो लोगों ने नाले तुम जोग जी लगी लगे चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस एनडी रमन्ना तब लोग लपेन लो देंगा लगे ना तुम जोग जी लासे कार्बी ऑफिसर्स तुम तमे कार्बी गलीजर ऑफिसर्स तुम तमे नाले तुम किदुक देत की बोले आराम तुम्हारे इन्फॉर्मिंग दिन सो तुम पे काम रात नहीं नाले तुम आखी कचों सिप दुर्माय तुम कैम कहते नहीं लासी नाले तुम हाथ बचनी लोगा लबांग सो टॉक सुपे लपेन कोई नहीं भाषा दाम तो non labangso tihek man sekali pan komen ayan po labangso Supreme Court judgment pen karbiang long a media at tumapakan lipi lo po so puta non labangke freedom of speech and expression bangke constitutional right lo lagi khang lo lagi chief justice na so injury ke pune lo governor ta pune lo lagi MLA ta pune lo chief minister ta pune lo lagi sikame hala bangso na di kanin jalam pai tung kanin jalam make arona te kalima kalama bangpan kang ton kang tiga lima kalama halabang sesame aron ateng pet ninjelo lamang sesame karbian lo konteks market siya penceng lo kither nang sabi na hemuni nang toi de la konara freedom of speech and expression konara constitution pen silason kito kato
kaso ko ang kilo. Kachini aja kong awideda podlo non laki dotang EMCM MP MLA tum kachini aja kong awideda podlo lasi alang litum akan kipu dakji ke nang litum 6th schedule to the Constitution of India class and tha Charlie tha lapen ke nang litum chini tha Karbi Anglong is a lost district because the awareness of people is extremely low, education is extremely low. 2007 aminkan Indian Army tum nangka survey hood Karbi Anglong ki ingbo tang rat det doan sitame kichotap kijuntap a drugs tiranga sekhar lahai si jomput kasi lahai pen sitame ilitum a knowledge ke lacking that lo kasi ilitum kato kami sitame cherok tok amai doping nangji lapen ke be willing to make decision. That's the most important quality of a good leader. Laki George S. Patton Pansipupolo. Lasi rather side claim bang pudo claim ji pulo tangte inu good leadership qualities labang do vet nangji. Lapen ni kachuning ri media tum anak pan ke aprang sika ke rosi piji. Pima media tum ili tum APSLC meeting long as kami latung kami kami tama tangkap yang silatung ili tum along nang dumber. Lapen ili tum abhan latung concern pit atumi sitame anak ke hilopen sitame ili tum along nang cerapton lo. Lasi alang itu abhan keninji kachuning ri alam angke lalo Article 19 freedom of speech and freedom of expression ahina template media tum a role important pit lapen media tum abang ninji dak lapen pudak chokdak mo kan ili tum asar sitame APSLC party president akihay sarji ay kathar sarji ili tum abhan ang pulo rada tum sitame APSLC ki claimat abang tu abang pitungan kichok che dolo ponte nang jong dunno nang correction dunno athema non apor abang ke la corruption abang si plain setlo lasi last but not the least corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people lasi media reporters tuman tanon ke dopik lo Karbi Anglong East West di Mahasauta lasi alang litung ang sitami a voice abang ang anso se jongdak pudak lapuson lo tate anso itu mepo chokpo Kilo pipar pilo kasi tumabang ke dak kelang pengkang cap nai bagalan lo ilitum ongdum obe dimintum risonim so tum kachari nang je bagalan lo ilitum lo kachari lo itum higher secondary nang pass lo graduate nang lo master degree nang lo same itum dak lagging behind nili ke kamlong ke kilo pelakante ilitum halak theory bang ilitum por hipo same practical bang kun clear kerja practical bang non clear nai pelakante emet khang pe cheng kon nei freedom of speech and expression kosong lai tum pa implement ko pelakante emet khang mas lam ninje tum thak da khai na ko laben akhiri nang je lama be bang apan kang kon kang kigali pelakante lama ke itum kemu laben constitution lo ki pura do na freedom of press, but freedom of speech and expression ki pina ko alam timang kala hello to find out the misdeeds done by the government, done by an officers. Mane officer tu declare ke chokti, government tu declare ke chokti, kurdun lap nahi pusi, ipu. Kurdun de kalau tanya itu man IPC, CRPC dan selam pina ko. Itum kahe no tu mane jail ablong ledat kedi, tapi itum ada tu make, itum lah ledat. Kasi this is the only way how to save our territory, our people. Le, kasi ini tum la implement puna ituna lapen itu mat dia kami itu dia kanti itu cong puna. Kasi pengen talk show on 62 to the Constitution of India, episode 324 lang nagsitong doon kaya sa Jagatha, Rajas Tiso, Sampirita Kam Sapi lapen Rajan Timung. Kado kabe panan kami nang tumpan kibang para kiro parpigo lapen itum labang so pineng talk show nang tum share ita lapen anso sinang tum ron dak do lapen ili tum ta aron peko lang te tum khai phanda chinghon peko khai ka chinghon peko te unity ta bang ko unity bang lo ponte pek ta lo pineng talk show make dile tum lapan se ka lo ado kabe panda ajo me ado